سلاف ورز دوستوالن هجا جی قنالا دگرم دبینم دیسا بورما ایویدان کون همه باش بن بله هوالنو و هفته هم هاتنا مارکت فیات مارکتان و هفته بنیرن لیتالیا رومای جه یکم هاتما لیدلی پشت ازر من مارکت کدین جی کرم که هم دست پی بکن بله اولون ها که بشام ریشک آیا مثلا هم ریشک کیلو کنی و فیاته و 4 یورو یا هم ریشکا صاف کیلو کنی وی آوای 4 یورو یا اورونک 2 کیلو نی و جبوی وجد بجه 6 یورو 2 کیلو نیف رونق همه 6 یورو بود و کدین بده گوشته وای هوتلیه نرم گوشته عالیه نرم هیا ev 605 grama bede jilbeji 5 unif bir rengi سوال بده قیمه ہے لیف قیمه علو کا یا 400 گرام 400 گرام و fiyatı öyle 3 euro ya goşte علو kana yani قیمه علو kana mesela her çar tedene burger'ın 1 euro ya lev goşte علو ka ya hazır donora hazır है ya abji 650 grama jbo beji 3 euro bir ur है ya ये गाय شما 3 euro 35 cent 486 grama kiloyu tamamı 7 euroya viyavayı ve de vejit froşun çeki başa ucu vakidin goşte abalici goşte barayda rastici İtalya'ya goşte barız geleki arzana geleki ji hazdikin ligor dinav goşte sor da goşte her arzan ye baraza masiye var hani burada mesela levrek ya usa 280 gram levrek 3 euro ya dibeci 3 euro ya dibeci levrek lavaş elvedi 3 lavaş dedene 360 grama 6 cent adı froşin lavaşı bu pizzayı var hani mesela pizza 2 euro 6 cent aya pizza via vay dviem bajna fırını ushpara çekin hazır ha dve tane onu çekin fırnıyla gelek jura makarna ji hayna via vay de froşin euro ke notuna cent 8 cent vakun dibinin vurji gelek jura panire var hana prani ji va panire ula hurkiri panire nav makarna da sar makarna etkin nav makarna etkin via fiyatı var mesela hava 150 gram euro ku ne sentaya af panir vaktan atma İtalya'yı menafkiri gorgonzola jeledi bejin aynı düşük panire meyi sirik mesela 300 grama euro ku notu ne sentada froşin bir paniri aynı yet karın bejim düşük panire meyi sirik barıve gelek haskir gelek jaran ve dikran dukomji daha ek mali है यार हवजना के जार के दिखरम एफ केक euro ku 20 centaya via vay 400 grama euro ku 20 cent te frotum وكيدن 80 centaj تكاري بكري افجي via vay افجي keka bifroşin 300 gram افجي şire ki bu ha 90 centaya هيك اف حقيقة هيك 10 تدنا euro ku 40 centa te frotum vede
از لیگور بده دشتاقلم yani لیگور بده خبر dedim. Rastlıca لیگور bede fiyat başın. Gelek başın لیگور bede. Çerezi var mesela 80 sentaya. Kurma hana kurma bir havayı. 105 grama euro ku 80 sentaya. Evet cipsi var hana mesela cips 130 gram notuna sentaya verecek. Ye ev bir havayı haya. Ev euro ku 20 sentaya. Ya hece master haya. Ev euro ne sentaya. Van hita 500 grama. Ele havalnon haji atma mast mezene mesela 65 sentaya 9 kilo mast bir havayı. Ye master hana 1 euroya haya mesela bir havayı ev kilo ka 1 euroya ya. Ye bir feki hana 3 euro hana kilo kek. Avji gor kalite bite goharte mesela 7 hana gohatır hana. Sa qotike küçük difroşun. Bir fekine master bir fekine mesela bir limona ye bir sade hana ye bir muz haya. Avji 22 sentane. Bir havayı jarek amrot kare va bakay. Şirin hoşun. Azajin harim beşa alkol binerim. Rasti hine hava najmura nevisandı bu. O azaj boy va harim tamaşa vede bikim kama alkol vede çavana. Bu hanan fiyatı var normalin. Hem binerim. Meleğin hem beşa alkolina. Rasti vede gelek şarab hana. Gelek içetkin. O gelek şarabı haz dikin. Şaraba bir euro ku 50 senta verecek. Euro ku 90 senta hay şarap. Şarap ekmeği var. Bak önde binin. Düvede. Şarap ekmeği var. 5 litre. 7 euro niva düvece ev şarap. Ava nehita 5 litre. Viyavayı şarabı var dihana. Ev şarap mesela 2 euro 70 sentaya. Viyavayı. Euro ku 50 senta haya. Evin mesela viyavayı difroşun. Şarap gelek mi dedim. Şarabı hazdikin. Ev 3 euroya şarabı. Viyavayı şaraba viyavayı 3 euroya. Cura gelek he. Diyara. Ev likör he. Viyavayı 4 euro 90 sentaya. Viyavayı cin he ya. 5 euro 90 sentaya. Marka İtalya ya. Litre eka. Nahaji fiyatı bira yan bilirim. Ma bira çıkasın dedi. Mesela 1 kilo bira 1 kilo. Sune sentaya. Viyavayı Hafta 5 sentaya. Avusta peroni hana ya İtalya'ya nişatma. Set edene. Ev 2 euro ne senta verecek. Ev marka 80 sentaya. Ev biberi var mesela. Viyavayı 1 euro 20 senta alıyorsun. 1 kiloya. 1 kilo dikari kilo aptire 1 euro 90 sentaya. Khiyar hana. Khiyar var euro ko 20 euro 90 sentaya. Viyavayı Evji gezerin. Kilo ku 205 grama euro ku 20 senta almışım. Güzel. Sir, mesela sir. 200 grama euro ku ne senta almışım. Ve de yok idi. Patata ne? Kilo patata notu ne sentaya. Koye mazan file hane oluyor. Ad euro ku nive ya.
pivaz hene. Ev pivaz kilo ki. Kilo pivaz euro ku 19 centa difroşin. Euro ku 29 centaya. Kilo ve muzan. Vakit yavaş yavaşan zebeşemeci ve de 35 centa difroşin. Kilo ve koşe dinvisi. Ev euro 29 centaya. 1 kilo seven. Bir bakiri kilo acıt karım. Euro ku kilo 9 centaya. Mesela evci kilo ve 3 euroya. 2 euro not 9 centaya. Davitri. Ananas ya euro ki not 9 centaya. Tam dos veji. Kilo patike vaji euro ku 29 centaya. Ödeci cihef nana. Mesela ev nane ki böyle bagetek. Sonra centa difroşin. یک جمله لازم راسته جایی که کارا بینم یادی پنیر سپی هست یکیش کارا بینم یورو کو 6 سنتای پنیر نرماله یه سپی بوده تشت و از گفرده کش کارا بستنم به 7 سنتازه مفجیش کارا آنی نها جیبر به قاسه بدیچم سه تشت بده کرین nanek, gofret و panir ve naha bas ve marketa di tişt ne diye zebinerim ye lazım hene rastiye ve de binerim ve de bikirim böyle havalno naha jilli dile derketim marketa dile derketim و naha berbe markete kadi ve meherin ama ve de fiyatı ve de binerim mutavda 2 euro 89 cent davedi şu kamzede tişek nekiri 2 euro 89 cent mi davedi böyle havalno naha jamhatna marketekten avji Euros bina pişmana o men ha derbas hundur ben fiyatı ve de binerin o beri kum derbas ben duazım çeki benim birava kirava lazım ajbomen ojbo pişkiriya ve jumut karam ben abone kanalı ben endam kanalı video derdora xor par bikin bajbinin via ve jumut karam pişkiriyam bikin şikeram afa jbirneken o amna ha dikarin derbas hundur ben kerem kinem her بله حالا من حرکتنا نوا مارکتی دا ایروس بینه دا و من فیاتی ویده بنیرین یکم جار اف ماسیل برچاویم کتنا زات نویدی وی آوایی دو ماسینا چوپرانا کبرا 6 euro 9 centaya دویدی لورک هیا 3 euro 8 centaya وی آوایی چند گرامه 180 گرامه salmon hana 5 euro 29 centa viyavai 100 grama 150 grama Öğrenci hamsi hanayı pakışkiri bu bir rengi 4 euro 49 centaya 150 grama nahajat me beşa goşt am vede binlerin mesela vede de marketi كذب هيا كذبا سبي ويارش هردو كابرا دفروشن 7 euro 50 سنتايا وكيلوكو 86 غراما وزيا واي دفروشن واي كدي هيا مثلا 7 سنتايا 828 غراما وكيدن بلو goştaki mazın هيا evji 13 euro 8 سنتايا كيلوكو 116 غراما Mesela ev goşte neram yebe hastu 4 euro nivaya 500 gram evrasti niv kilo evi 4 euro nivaya böyle gelek jura hana hamiye be hastu nerasti mesela yebe hastu jihana evji mesela niv kiloya 3 euro 28 centaya arzantır hendik lef mesela 384 grama 2 euro 49 centaya abi yebe hastu yahneki qime ve hanımaki di mesela F 4 euro 78 centaya abi qima golika goşte golik zamanı golika viyavayı terbiye kirine sos kirine u difroşin
Evji 4 euro 68 sentaya 312 gram diyavayı. Ve de çekidi haya. Belki garip göreliyor. Goşte kivroşkan rast froşun. Diyavayı goşte kivroşkan ev. Mesela ev yazda euro 27 sentaya kilo ku 410 grama. Diyavayı goşte froşun. Evji goşte dikaya. Goşte dika ولاد فروشن. Evji dika 12 euro 69 sentaya 1 kilo 108 grama. Viyavayı evji froşun dedi. Evji haya. Peki di goşte alokan vi rengi 4 euro 12 sentaya bejin. Ev روهنکو گوشته هنکی تبلیغ با کیلو کو 40 گرمه 4 یورو 15 سنتای. اف مثلا تنه روهنک علو کن یورو کو 32 سنتای 442 گرمه. دیالی از شتکی وها بکرم شخورا سالمون البیجه 2 یورو 40 سنتای 300 گرمه. Böyle de paniri vay navdar mozzarella haya. Bir rengi. F euro 69 sentaya. Çend hafte dana. Çar tedana. Diyavayı 2 euro 69 sentaya bejin. Zeve bistenim. Avnivişka. 125 gram. Euro ku ne senta. Her dumun hava anlık para. Masta gibi. Fekiş yeken bemuz az yekiş viaj istedim. Evci 22 sentaya. Lavcim ben. C'è internatere apertura cassa. Nane var है mesela nane vlo. Bir parça kiri hur kiri. 55 sentaya dedi. Viyavayı. بله هوالنو از نهاج مارکت درکتم و گرامه یورو ویاوایی بو ام چون دو مارکتان مفیاتی وانری ویدیو یورو ویاوایی بو حتی ویدیو کدم بین خوشیه ده جبیر نکن ببین abone کانالی در دور آخر پارو بکن و شروعین خوش ویدیو کم نکن حتی ویدیو کدین ببین خوشیه ده بخاطره و